apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta tilakad mo? Sabi na bakit? Nasaya atlat tamad. Ay no, pitaka ka dito ig-ig ka ma'am? Wen, apay ka day? Mayat ta pitaka ka ma. Agsilsilang. Ay ka, wen ginatang ko'y jesentro lakay. Sukatakman mo tidaan apitakak. Ay wana, mano atawan mutten asan anasuksukatan ti pitakam. Ay, wen naku nampay. Sikangay, kaano mat agumatang ka iti baro apitakam? Awan pa'y mo't kwarta kita bakit? Sagmamanula ang matipitaka ngay. At damat 150 jesentro. Mano ti pinanggatang mo iti pitaka maya? Ay kwa, nanginamot basit tamayat ti disenyo na. Ay wun gayam, imay ka din ni nanang itay dito'y balay? Saan mo't bakit? Apay ngay, kunaklakit din no inyag ng tinatangkan prutas ng order ko. Awan pa'y gayam. Agrobwatan sabi na, Mabiit laang ta itulbag ko ti istor ko, nana. awan nila kay mo aya. At da inaramid na iti garden, nana. Mala agawa ang ngarudan. Wen, nana, mabiit laang. Ay nawaw, nagpintasan tapitakam. Ni nana syuni man. Itala ang anak kitak dayta. Kagat-gatang mun sama. Ay wen, nana. Nagpintas sika. Magusto at ti kulay na. No kayat yo, isurok kada kayo no sa di no tinagkatangak, nana. Ay isaanan nako. Awan mo laang kwarta. Para laang iti grocery kun bangos ti budget ko ita. Adda ka di aramidam itaonad. Awan mo't kit di bakit? Abay ka di? Mabalin, asikapay lang ti aglutaw. Adabay aramida maya? Adupay, tinaskan nga aramidag. Mangiripakak iti displik alako. Anya ti ilutok kasi datangay? Kat no adan sapay mo tinabati akar ni ti baboy. Adapay bakit? Ay kaisupay lang ti ilutong tapno maibusan. Tapno masukatan man man. Adoboan no sinigang. Ay nawaw, saludsudong mutla amin kanya ko. Wan ata mga no at ti ilutok kat di mo mutlang magustuhan. Isupay manin apagapaan ta no agreklamo ka. Naibos mo't gaya man ta sukar. Ano ti ko na yun, tatang? Naibusan ta sukar, ariyang anak kao. Ni apay mo't adiyo in sapsapang imbaga, tatang. Among mo't anak kao, managlipat akmutan. Kakangay ti lumakay. Kasapulan nyo ka di ti asukar ita, tatang. Winatag kapi ako ma. Ala, mabit lang nga rin mapanak gumatang. Sigurado ka ka di anak kao. At natilakad mo itasan ka day. Nasapapay mo't. Ala, urayin nyo ti gatangag nga asukar. Mabiit lang ang tatang. O sige. Gumatangak man, mare. Anya tigatanga, mare. Ada ka dila ko mga asukar. Ay adua, mano a kilo tigatangam, tay supot kon. Ay nawaw, may sakilo laang. Anya pa, ay mare. Ang day tala ang mare. Mabit lang nga rod, tay supot ko tigat-gatangam, mare. Mano ti asukar ita? Ay katkas iti sigod awan mo't nagbalew. Isulat ta ti presyo na. Ay. Oh, at titibayad ko, mare. Apay awan lati smaller bills mo ditan, mare. Awanan, mare. Day talaangan ti kwarta. Mabit lang nga rod, ta ipabaryak pa'y kanila kay ko. Kurang ngamin ti barya dito store. Ay nawang, ayan ngayon ti wallet ko. Dito'y lang matinangidiswak edi kalman ka. Unad! Unad! Abay ka daya.
Umay ka man pa'y dito, Istor! Ibagamon na niya tibagam, mangagmad ditoy. Naa! Umay ka ditoy! Ang mga lumangag dagiti lumablabas! Niya tibagam aya. Among nga datar aramidag, pukaw dita. Nakitam ti pitakak. Pita ka, diyak amukan ka Nangidiswa maya. Kat no adalang mat dito, Istor, edi kalman, ta nag-inventory ak. Kita dita ang mga nun na misplace mo lang. Amangan kit di mat no. Ang mga noon niya. Amangan mat no inbulsa dayjay ng aryang. Isupay laang mat tigim matang itang aldaw. Ano, di ka basta agpabasol. Birukam nga muna. Ang mga nodalang dita kat di mo nakita. Awan nga rod ang makitak. Si kaman pa'y ti makaam mo dito, Istor. Mapanak iti ayan da aryang. Sapay adda sagsasangaribo a kwartak iti dayjay apitaka lakay. Adda ka din ni aryang, tatanilo? Awan ti anak ko dito'y balay at dati napanan na. Sa dino, tata? Nagpasintro da iti gayem na. At ka di masapol mo kenkwana. Masapol ang makasaritak ti anak yo, tata. Amok nga isuti ng takaw iti pitaka. Ay nawaw, saan ngagtatakaw ni Aryang? Ay na, isula ang tigim matang itangal daw. Iso nga amuklatan nga isuti nagtakaw, tata. Anya nga oras ti panagawit na? Enton malam to siguro At subliak to nga ro, tata. No sumangpat ni Arya, ibagayo nga isagana na ti pitakak, tao may kunto alaan. Ananun na kumamat ti pitakam. Ay kat siyempre, ang muna nga ada kwarta, iso nga inala na. Nakitam ka di nga iso tinangala. Sigurado day tan, tata. Asino kumapay nga iti daduma ang mangala, kat isulaang nga ro, tigim matang itangal daw. Sa dino tinapanam itay, sabi na, agdardaras ka mo. Iti ayan da Aryang, nana. Anya ti inaramid mo ngay ijay. Mapan ko kumaalaan ti pitakak nga inbulsa na, nana. Ay nawaw, tinakaw na ti pitakam. Wen, nana. Iso na lang tigim matang iti agsapang. Idi kwan, jak maten mabirukan ti pitakak. Agtatakaw mo't gayam day dya tao. Ang mga no na misplace mo laeng. No na misplis ko laang, di nakitak ko may balay ngam awan mat. At dapay magkwartak iti day dya apitaka, nana. Ay nanakaw, narigat ti agpabasol no awan pamaneknek mo. Ay nana na syune, sigurado ak iti ibagbagak. Dakkal ti posibilidad na nga agtatakaw day dya a babae. Ay, makabanog ti agbiyahe. Imay ni sabi na dito'y balay itay anak kaw. Ay nawaw, anya timay na imbaga tatang. Sika ti papabasulan na ng takaw iti pitaka na. Anya, ni, ano kumangay ti pitaka na tatang. Diyak manam mo iti day dya babay. Ay, agpabasol manen, kat awan mo't ebidensya na. Mapanak iti ayan na, tagsarita kami man. Saan anasaya at tikas tang aramidan na? Urayim latan nga umay dito'y balay anak kaw. Sigurado nga umay day dya inton madamdama. Tay sumot timbaga na. Apay kanumit asyak ti pabasulan na ngay. Wan tas ikalaeng ka no tigim matang iti agsapa. Isumot ti kunana. Jak tupay amunuan niya ti itsura ti pitaka na. Isublim ti pitakak nga imbulsam, Aryang. Awan ti pitakam nga isublikan niya. Naa, di kan aglibak ta si kalang tigim matang itay bigat. Nakitam ka di asyak tinangala iti pitakam. Asino kumapay ti daduma a mangala? Kaibagbagak laang asi katigim matang itay bigat. Awan amok dita. Sa anak ngagtatakawan niya. Pagan ano kumamat ti pitakam ngay. Jak tupay amo ti itsura na. Isublem, wanaw? Ay nasaan asyak ti butbut ngam. No imbagak nga awan, di mo ipilit. Naa, aglibak ka pay laang? Pangaasing tadi ka agpabaso lakas na. Gaputa siya klaang tigimatang iti dayjay nga aldaw, siya kon ti pabasolam. Anya ti amok ngay dita. Amangan mat no na misplace mo lang. No na misplis ko, adda ko maijay balay may. Ngam awan nga rutmat a makita. Uray labusan nak ita. Awan ti pitakam kanya. Period. Bagbagaan man ti asawam manong unan. Natangkan mo't nga rod ti ulo na.
Ang pabasol nga oray awan mo't ebidensya na. Magbagak mat, ngam jak ammo iti dayjay Sabina. Ay, nakapigpig sapay nga ron ti sa una. Di na ngamin matagpalang tingiwat na dayjay. Naimbag kumamit ano pudno ti isaw-sawang nga. Saan mo't nga ron? Magbagak to ti asawa. Saan nakadipay anabirukan ti pitaka na? Saan pa'y nga rod? Ngam pa nagkunakit na misplace namanan. Kasla ti cellphone na mapukpukaw idi ah. Nagsuspet siya atagos. Tagayam. At ti cellphone iti bag na. Sapay la kumata mabirukan na. Tapno agsardeng matan. Di mo ka di pa nabirukan ti pitakang bakit? Ay nawaw, kasano kumaamabiro ka kat tinakaw da nga raw. Di kag pabasol no saan mo mo't anakita? Taasino kumatidad dumaamangala iti dayjay apitaka ngay. Dahito ti jacket kin ka bakit? Nalaing ka nga pabasol. Naa, nalakalaan king kati agsaw ta saan mo mat akwarta ti mapukpukaw. Anya ti damag na nasyoni. Damag, nabirukan ka din ni Sabina ti mapukpukaw a pitaka na. Ah, dayjay ka day. Saan ka nupay? Apay nga eh. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Di na ammo ti pangidisdiswan na iti usar na. Siyak paikit ni ati pabasulin na, nana. Wan nga raw, tunggal umay dito'y ayan kaw. Katipita ka na ang mapukpukaw ti sangka istoryana. Ay, mangibabain nga rod, nana. Agsuspet samat nga min adagos. Nako nampay, ukali na ti kasjay. Una yan, nana. Agraman inosente, mairamanen iti kasjay nga aramid na. Ay, nakabutbut ang gayam ti gumatang iti istor na. No adda mapukaw, datao ti mapabasol. Sabina bakit? Sabina! Apay aya! Kita no niya dahit at iti crits. Ay nawaw, ti pitakak mat amapukpukaw. Makitam dayta. Di tamot gayam tinangidiswam. Ay wan, malagip kaun. Indisok dito, idinangalaak iti karton. Makitam dayta. Pinabasol mo pa'y kit iti inosente. Ang demon is istoryahan iti sa balilakay. Di mo ibagbagaan na saraka kung tipitakak. Tapno sandak apag panunutan iti dakas. Kasanungay na ariyang anapabasol lang. Adamutan kinkwa na ah. Diskarte na matan lakay. Di kag pasensyakan ko na. No aramidak dayta, di siyak tumatan ti mapabainan. Anya? Basta aguli magkalat lang aminan unad. Ti kayat mo ka di asawan kat okay la ang amapabainan ti sa bali a tao? Tinapatag kat nadalos ka? Nasarakam kanumutan ti mapukpukaw a pitakam, Sabina. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan nyo na nasyune? Nilakay mo, tinangibaga kanyak. Ay nawaw, talaga mat dayjay nga unad ah. Pudno ka day. Ay kwa, wan na. Hindi sukgayam iti krits iti balay. Na-misplace mo lagayam. Ay, wan na. Kat agpasensyakan akin ni Aryang. Ay, saanan nana? Di yulat tandak dakamatan iti sa bali, tinaamuan nyo. Ay na, kaasimot ni Aryang balasan ko. Iso ti maibabain no kastalaeng. Di mo matun ususaran ti kabarbaro apitakam Sabina bakit? Saanan tagim matangak manen iti baro lakay. Anya? Saan kun nga usaran pa'y day taapitaka? Ay nawaw, apay mo'y? Ay kwa, ang mga numakita dagiti tattao kat siyak pa'y ti mapadaksan. Sika tinagkamali, isurumbang lang agkid daw kay ti pamakawan iti tao ana iraman. Saanan kun naklangarudan? Na, di mo ammo aklunan ti bidtot mo no kastalag. Asino mat ti mayat ama ibabain ngay? Anyan tulangan ti panunutan da numaamuan da na misplace ko lang gaya. Anya ti kunayo, tatang? Nabirukan kanumutan ni Sabina ti pitaka na. Pudno, tatang? Wain, nilakay na tinangibaga kanyak. Na-misplace lang arod, ano kasta? Pudno, ti bagbagakan ko na. Wain, nabirukan da kano iti crate si Balayda. Oh, makita yu dayta? Basta agpabasol latang aminan dayja babae. Saan ka diya nagpasensyakin ka, anak ko? Saan mo, tatang?
Amangan numabain laang, iso akasta. Rumbang laang nga agbain atatang. Kunamlan asino nga agsasaw idi. Kumusta kan, Sabina? Ha? Aryang? Damang kukit na birukam kanumutin ti mapukpukaw apitakam. Ay, kwa. Naimbag man ta na birukam. Kwa. Iti krits gayam iji balay tinangidiswak, Aryang. Oh, makitam dayta. Na-misplace mo lagayam. Inraman nakpay laang ngamin. Ay, kwa. Pasensyakan Nagkamali aklaang. Madanaganak ngamin. Taada kwarta iti dadya apitaka. Maawatak no madanagan ka. Ngam saan mo't anasaya at abastag pabasol kalatan. Ay, amok dayta, Aryang. Jak ilibak. Siyak tinagkamali. Iso, pasensyakan Sapay la kumata mapakawan nakmatan, Aryang. Napakawan kan? Ngam ti kayat ko, kasaritam dagiti nang istorya am ngagtatakawa. Ibagam kadakwada ti pudno. Iti kasta sa anak mo't amay babain. Aywan, di ka madanagan taramidak dayta. Kat ulitak manan ti agpasensyakan ka, Aryang. Ay, sa bali ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak lakay. Ngamin naamuandan anabirukak ti pitakak. Pagadalam day tabakit. Ay, nakababain launay lakay. Inton sumaruno, agpanunot ka pa'y sakbay nga agsao ka. Uwan lakay. Saanan ang maulit ti kasday ngay naramid ko. Nasayat man to kasta. Narigat nga mintag pabasol na awan ti ebidensyata. Awan ti dadduma ang mapadaksan no di si kamot laeng. Ay, nawaw! Di ka agpabasol no awan met ti pamanaknak mo. Iti kasta kat saan ang maperdi tinagan kan dignidad ti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti impakpakan mo kini sir? Apay asika manan ti tapuan? Ha? Tsak amo no apay asika pay lang ti tapuan kat kastamat ti langam. Anya ti parikot mo iti itsurak aya. Timidan! Anya? Agsarming ka tap no makitam ti ibagbagak. Adayo anapimpintas ti tapto tayo ngam iti sika. Napudaw pay dayjay. Di ko na ni nanang ko kat napintasak kanumat. Kat patpatyamat. Ul-ulbudan na kalaang ni nanang mo. Siyak man ngaminan tinakita. Di ta ka man langan. Anay mo! Di mo ko yan! Di na taltalikudan no kasarsarita ka Nanang, mapan ka kano iji pagadalan inton bigat. Ay nawaw, apay kanumanan. Agsasarita tayo kano iji principal's office. Apay, addaman kinaapa mon. Dayjay atimidan nanang. Niri ka manan? Nanang, makapasar dayjay a babae. Ay, umapal lang siguro kun ka. Anya nga ikat napimpintas ka mangam iso. Uray pa'y idiubing kayo. Di na ngamin maaklunday ta, nanang. Mala, bayam. Kasaritak to, ti inana. No apay mat ngami na masapul nga uyawam tilang atipada matawa. Saan kumat nga uyawan tatang? Anyasan,
Kat no timidan kun kunamkan ko na. Pudnumot at timidan da di arika. Dakas tigas tang aramid anak ko. Di na laang ngamin maaklon ang napimpintasak ngam iso. Ngam nalalaing mo't ni Rika ngam itisi ka. Anya ko maita no nalalaing. Napatpataglat ta ti physical alangan niya. Ay unay ka nanak. Naakaran gamot din iti ugali ti inam. Nakakaran mo't nga ibagbagam dita, Albert. Bagbagaam ti anak mo tani. Uyawon na mo't ti pada na tao. Panaguyaw ayamot ti kasjay. Apay nga minapagpupudutan nyo nga agi na tayo di arika. Awan mo't kiti, kaya't milaang. Na, di kay mabutang. Numakarma kayo ti kastangar aramidan nyo. Hay, unay ka nanak ko. Di mo't imbagaking ka, di ka makiap-apay di pagadalan. Imbis a makitaggadak ita, awanan Isupay manon apakatakta. Ay nawaw, saan asyak tinakiapan nanang? Nubinaybay ang kumangamin day jay ajilyan. Ingguyod na nga rod ti buok ko. Saan ko kano ataltal likodan no kasarsarita na? Hay, unayon aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak nanang. Timidan kung kunanay iji pagadalan. Kastamad kami ni nanang na. May samad ang managuyaw. Like mother, like daughter ako nada. Hay, sayang ti may sangal daw ko kuma. Mapankakit din orang. Kasi matapok ang mga no idadalas dayjay. At damot gayam tangtangsit ti anak mo anya, orang. Ti anak mo tinangirugi, Wilda. Sana, ngiri ka kano tinangirugi. Ay na, di mo ngamin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak mo. Bakbagtan ka mo takasta. Na, Imbis abagbagaam di anak mo, sabali ngamin ti isursurong. Kitaam day ta, imalaking ka ama naguyaw. apay, di mo maaklon at timidan ti anak mo. Anya ko maitano timidan ni Rika. Masapul nga ipaoperayo, tapno na pintas mo't akit kitain ti timid na. Ay na, panagkunak kat saan atila nga ti anak ko ti ayan ti parikot. Na, Ti ugali yaw nga na ti parikot. Uray timidan ni Rika. At least, nalaing mat ti anak ko. Mapangnamnamaan pa'y nga ubeng. Kumusta tilakad mo, anak ko? Binagbagaan da ni Jillian tatang, adi na uyawan ti apuyo. Naimbag man, ta pinagbaganda. Wen, ngam na pride lat ti inana tatang. Saan nga amuday ti awilda ti agpakumbaba? I know. Anya tinaramid na ya. Isakit na kit din ti dakas nga aramid ti anak na. May samod ay tawilda. Awan mo't manak nakam na. Ay, nakunayo pa'y tatang. Itikas di apa nagsasauna itay kat amuklatan amay samot ama naguyaw. Ipaupirayo ngamen titimid na kung kunanakit di kanyakon. Di mo tagbay na siya bakbakitan. Uray timidan ni Rika, kit nalaing mo ti apok. Isuakas jay ti anak na, takas jay mati ugali na tatang. At katawaan da nga titimid ko ijay pagadalan apong. Ni Jillian man na nakalugaran tayo, ti mastermind. Wen apong, isuda kadagiti gagayam na. Ay nawaw, saan mo ta mabagbagaan na siya tao? Nalabas da nga rod apong. Hangam di mo latan ni kaskaso, apo. Di mo sayangan ti oras mo ti tattao akasta. Anya kumaitano kasta titibid mo. Wen apong. Igad mo kit di ti panagadal mo. Iti kasta, kat si kanto ti tapuan no agturpos kayo. Kan maka-enroll ka mo't lang iti State University no agkuliho ka, apo. Wen apong. Kasta ti aramida. Agturpusan ti anak ta iti kulehiyo. San ka di, Wilda bakit? saan lakay? Ay nawaw, apay ngay. Kasano, at dabagsak na, iso nga extended manen. Talaga gahayam analalayng ni Rika. Ay, di mo man ikungkumpara ti anak ta iti day Rika. Naimbag pa dya timida nakat katawan nyo.
agturpusan iti kolehiyo. Anya ko maita. Saan kayo amabain? May sa asem lang mati mauray. Apay akas labig deal nga minken ka. Sa bali siguro tinararamid ti anak mo di pagadalan. Isasaan nga agturpos itatawan. Noawad na sayat ngay bagam. Aguli mo kalaktan, Albert. Nalakaya ti agadal. Nay, awan mo't nagan ni Jillian iti listaan dagiti agturpos, Rika, anak ko. Saan nga agturpos ni Jillian itaatawan, nanang? Ay nawaw, apay ngay. Adda ka no bagsak na. Anya? Isumat ti istoryaan na ngagkunanang. Ay na, kaasimot nga rod ano kasta. Sa balin to mga minter aramidan na. Ay, awanan Ad-adda agumura mananday jay ken ka, anak ko. Apay ko maaguraan na. Wen ata inunaan manan anag turpos. Timidan kunanan tumat ngamin king ka. Timidan nanang. Tinapatag ket adda respetok iti padak a tao. Awan serbi tinapintas alanga no dakes met ti adda iti kaunggan nanang. Naka-enroll ka din, Jillian. Saan pa'y nanang? Ay nawaw. Apay asaan pa'y ngay? Kanun to? Nasapa pa'y mo. Sa bali ti pagdandanagak ita. Anya ti pagdandanagam. Nagturpusan ni Timidan iti kolehiyo. Katsyak, agenrolak tumanan. Agiskwela akmanan. Si kakit di mo. Okay lang dayta anak ko. Awan pagdanagam. Ta itikas di alangan ni Rika. Sigurado amarigatan day nga agbirok iti pagtrabakwan na. Sa bagay. Timidan mo't nga minday jay. Naku nampay. Adayo mo't anapimpintas kang iso. Sa bagay matkit di ah. Sa anak mo't siguro amarigatan nga agaplay iti kastoy akinapintas ko nana. Sigurado dayta anak ko. Mano atawanan tinapalabas, Wilda. Mano atawanan. Ay nawaw. Anya kumaita numano atawanan tinapalabas. Mano atawanan tinapalabas ngam kastalat tamot ti ugalim. Anya? Aging gayta ket pagpupudutan nyo ti timid ni Rika. Kunaklakit din no anya ti ibagam. Dayta mo lagayam. Anya ti nakakatkatawa iti imbaga kaya? Awan mo't kit day. Kaya't kulaang tagkatawa. Isungag mamalas ni Jillian ata kasta kayo. Anya kumati connection ti timid ni Rika kin ni Jillian nga anak ta. Iti panagkunam kadikat na saya at uyawan nyo tilang at ipadayo tao. Karmayo lakit di daytan. Si kamot gayam ti masabat ko, timidan. Anya ti kunayo? Rika kunak kuma. Sa dino ti papanam, Ipadas ko man ti agaplay. dukasta, agtrabaho kan. No adda mangawat kanyak nana. Iti kasta langam, panagkunam ka day, katadda mangawat kan ka. Nagdigo sakmat. Kan presentable mat ti kawas ko nana. Na, tatimid mo ti parikot. Anyak ko nayo nana. Ay, awan! Mala, ipadas mo ti agaplay. No adda mayat, amangawat kan ka. Inbakbakit mo't ni Nana Wilda ti ugali na akasyay apong. Kapay kina ni Jillian. Nasabat ko di tadalan itay. Katjak kayat ti panagsasauna apong. Anya ti imbaga uno'y narabid na ya. Panagkunam ka di kat adda mangawat kan kay ti kasta alangam. Kunanakit din kanyak apong. Ay, nuapay pa kasi kurandala unay tatimid mo. Di mo na itatimid ti swertem. Ammo pa'y man kadakwada apong. Ay, ngam kasi ti kanayon ko ngay bagakin kapok. Di mulat taniday kas kaso. Insecure na lang ititimid mo. Iso akastada. Agkasapulan da kano iti maestra iti pagadalan nga asideg kada tayo nanang. Ay, kat agaplay kan Jillian anak ko.
panagkunayo nanang, maawatak na ta. No para kanya, dakkel ti posibilidad na anak ko. At damo lisensyam, kan napintas ka. O sige, ilakad ko nga ron ti requirements ko nanang. Una, sigurado nga ado ti ag-apply, iso alalaingam ti sumumbat, no adda interview. Iti kasta, sigurado asi katipilyan da. Wen nanang, Gumatangak to iti blouse mo, tapno presentable ka ama interview. piliin nyo ti maibagay kanyak ananang. Amok daytan, pilyak tay kapipintasan, tapno si kantumet ti kapipintasan ijay. Agaplaya kun iti sabali nanang. Ay nawaw, apay nga agaplay ka kat mayat mo ti trabahom itari ka. Kasapulan da kano ti maestra ijay laot ken. Aya, Una nang, may mayat no ijay ti pagtrabahwak. Dakdakkel ti sweldo. ay kat si ka anuan niya ti plano manakkaw. Ken as-asidag pa'y apagtrabahwak nanang. San amasapul nga agbiyahe ak iti adayo. Sige, ipadas mo nga ro ti agaplay, barang mapagasatan ka. Anyati ko na, Marika po.Ag-apply ka, maestra. Wen apo, adda kano bakan ti aposisyon ijay laod. Apply ang nga roda na dagos. Parang si Katipilienda. Nag-apply mat gayam dayjay atimidan nanang. Nag-apply ijay laod. Wen nanang, iso ti kagidan ko ana interview itay. Ay nawaw, adda mo trabaho na. Nauma siguro Ang, anya kumait, ano nag-apply ba? Kasano no iso ti pilyenda nanang. Ay na anak ko, agkalma ka kadilaeng. Anya ti laban day di atimidan ken kangay. Maestra ti naplayan nyo. No iso ti maawat, amangan no agbuteng dagiti ubing ken kuana. Sa bagay matkit di ananang. Saan dan to makakonsentrate no kasjay ti lang ti maestrada. Apong, ninanang ngay. Anda na panan na. Apay ka day. Adda good news ko kada kayo apong. Ha? Anyati good news sa pao. Siyak tinakapa sa iti interview mi. Lukas ka. Agisuro kan taon, jalao na pao. Una pong, adamot laangan as-asidag apagtrabahwak. Ay, congratulations sa sigurado maragsakan ni Nanang Mawa. Partin tayon to si may sama no kawin ton malam. Kumusta nga, Jillian? Good news ka day. Nay, apay ngay nga agsan na ay kaakasta. Awan mat tinamnamaak apagtrabahwak nanang. Anya, Talaga amalas itibiyag ko dayjay atimidan. Makapabusor. di mo ibaga aday jay atimidan ti pinili da. Isong agpaiso nanang. Ay nawaw, asinaw tinagpilay, tamapan kuman kasarita. Apay akastamutan dar aramidan dahan ka. Ngay so tinakapasay ti interview. Anya ngay ti maramidan nyo. Ay na, makapaburot iti dara day jay a babae. Aklunan nyo latan analalayng ni Rika. Iso ngay so ti pinili da. Na, kasla naragsak ka pa'y asabali at tao tinapagasatan. Saan magkiti? Apay nga ron, akas ta ti panagsasaom. Napatag ngamin ti ugali bakit? Uray kasanupay ti kinapintas mo. No basura mo ti ugalim. Talaga nga awan tinasaya at apagbanagam. Ay, nawaw! Di mo aramatan ti kinapintas mo tapno ibabain mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan serbi ti napintas alanga, no dakes met ti adda iti kaunggam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan ka di aramidin nyo, tatang? Awan mo't anak ko. Apay ka di. Da kayo pa'y man ti agluto. Una, awan ti parikot tita. Ada kadilakat mo. Awan, ngam ag live selling akmanen ta isupay ti mailakok, tatang. Ay nawaw. Ada nga tagbuya iti live selling mo iti kasto nga oras. Adalat tamat tatang. Comforter ti ilakok ita, kat dagiti nanang ti target market ko. Sige. Rogyabot nga rudan ti trabaho. Tas siya kon ti makamong agluto. Agyaman naklaunay, tatang. Di kay madanagan. No maibus ti comforter alakok, ilibri kayo. Ay nawaw. Saanin anak ko. Di bali ta si kamot gastos dito'y balay. Basta, ilibre kayo, tatang. Di kay madanagan, tamanulaang tinabati itilakok. Maibus da ito'y adagos. Ay nao, apa di ka pala nagluto si Kapetra? Kita ang nga dar-aramidak lakay. Anya na tabuy-buya mo ya? Live selling ni Olive akalugaran tayo. Amangan no adda magusto kadagiti lako na a comforter. At na kwarta mapagbayad mo ya? Adamot kwartam lakay. Ikanak pa'y ano adda magustuak. Di bale, datayo matlaang timangusar no adda gatang. Basta saan nga umabot iti mano aribo? Win ka di lakay. Relax ka laang tanalaingak mo't ngagtawar. Anya nga iti sidaw kita? Anong sampay laang ti dilata Adda pa'y mo't nabati a dilata dita. Anya pa'y nga rod nga di ka mo't nakaluto. Nalpasan. Nalpasan, tatang. Naibus ka di mo't lang. Wen, tatang. Sold outon. I-deliver ko laangan inton bigat. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Wen isupay mo't a sideline ko no kasta nga awan ti trabaho. Iso na lang tasan kan samutan nga agin inana. Adalat tamat tatang. Manungal daw laang mo't ngamin ti trabaho iti ayandama ng Jonah. Di mo sobraan ti kinagagat mo. Aginana ka mo't oras agpaminsan. Wen, tatang. Di mo baybayan ti salunat mo anak ko. Tanarigat mo't lang no sakit ka. Dakkel ti gastos no agsakit di may sa tao. Wen, tatang. Awan pagdanagan yo. Ta saan kumot abaybay anti salunat ko. Agmerinda ka nga rodan. At ginatang ko at tinapay itay. Sigurado ang mabisbisin ka matan. Ada akmanen, nanaton niya. Manungaminan ti bayadakan ka ulay. 2,300, nana. Ay nawaw, adumot gayam ti ginatang ko. Main kayo ngamin amain iti live selling ko, nana. Ay, nagpipintas mo ngamin dagiti comforter alakom nakaw. Di bali ata mausar yung laang, nana. Ay wala, addan to usaran dagiti anak ko no agpasyar da dito'y balay. Ayun tapno saan kayong agparikot no kwa, nana. Ay wala anak ko. Ay, anya nga iti sumaruno nga ilakaw. Kitchenwares, nana. Adda nan stick pan nakaw. Adda nan stick pan aginatang ko idi napalabas atawan. Ang naperdimot adagaws. Makitan to, nana. Bagaan kayon to no ag live selling akmanen. Naimbag abigat mo, manang Petra. Anya ti masapul mo, Olive. I-deliver ko ti order mo a comforter, manang. Ayun, nalipatak tinag-text ka. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, manang. Adala patig anang usarak iti kwartami. Anya? Iso nga i-cancel ko pa'y laang ti order ko kan ka. Awan mo't ngaminan ti bayad ko. Apay ngay akasta. Sika ano ipautang mo pa'y laang tilakom kanya. Sa anak nga agpapautang, manang. Adaman ngaminan ti sumangpet alakok.
Kasapulak mat ti kwarta tapno ada pagbayad ko. I-cancel ko pa ilaang nga rod tinorder ko. Ilakom tulaangan no ag live selling ka manen. Naa, kastalaang kalaka na kada kayo ti mangi cancel iti order yo? Awan nga rod kwartak ita. Di mo mat nga rod kayat ti agpautang. Imbagak mat iti live ko a cash on delivery. Inton sumaruno, di kay agpa-reserve no di yung matlaang alaan. Pero wisyo kayo iti negosyo? Apay ngay, adama din sublim akong furter olive anak ko. Un ata saan mat nga inala ni Manang Petra. Ay nawaw, apay kanumat. Adda kanu nang usaran na iti kwartada, iso nga in-cancel na idijak kayat nga ipautang. Ay, naglukon da tatao. Day tangarod tatang, di damat ikan iti importansya ti bannog ti pada da a tao. Basta i-cancel dalat ta ti order da no kaano akayat da. Isuda pa'y tinalastog nga agsasao. Saan ang nagpasensyakan ka? Saan tatang? Kas nakunak itayan, isupay tinalastog nga agsasao. Una yan, bakbak na nakasta tigalad na. Nakunayo pa'y tatang, inauna pa'y dayjay iti manu atawan ngam iti siyak tatang. Pero wisyo dala unay. Mala, ano sam nga ila ko manen? Barang adamayat agumatang anak ko. Agkape ka pa lakay. Pagyaman na, Petra, bakit? Awan anyaman na lakay. Ayan nga iti comforter nga in-order mo kin Olive. Nakita ka madamat i-deliver na itay agsapa. Saan ngayon may dito balay? Imay ngam in-cancel ko ti order ko. Ay no. Apay nga. Adamot inted ko pagbayad mo. Nalagip ko nga addagayam sa bali a pangusarak iti dayja a kwarta lakay. Ano niya? Amang anuan niya ti may baga ni Olive ken ka. Addamutin kan kwa na dayta. Siyempre, in pa-reserve mo dayjay. Responsibilidad mo abayadan. Awan metlaang ti pangusaran tayo iti comforter lakay. Ay no. Apay nga ron nga in pa-reserve mo tila ako na. No di mo matlagayam alaay. Kurso nadak lang amin ti kulay na lakay. Inton sumaruno. No saan ka sigurado? Di ka agin o-order ta perwisyo mo't day tayo tinegosyo ti pada matao. Nakita ti comforter mo nga in-post mo iti Facebook, Olive, nakaw. Adamay sa anabati na naton niya. No saan nga agbindaw, impa-reserve ni Petra dayjay. Husto kayo nana. Apay nga rod nga in-post mo, kat kursunada ni Petra dayjay. Wen ata saan na nga inala nana. Cancel ka no. Anya, Nalakalaang kan kwa na ti mangi cancel nana. una yan ti kakasta a klase ti tao. Narigat nga ta ti ag-live selling. Nakunayo pa'y nana. Bakit ang nakasta ti galad na? Kasla saan nga agpampanunaw? Makapa-stress nga rod nana. Isut ti adda atraso na. Ngam isut nalastog nga agsasao. Nagdagsan mo't tantin deliver da box itay Olive anak ko. No kasta, si Mang Peten ti order ko tatang. Wan, itay pa'y Kitchenwares dagi jay tatang. I-live selling ko manen inton madamdama. No ada ti mabati, isunto ti i-post ko iti Facebook. Ang inanaka may mo da anak ko. Kasangsangput mo lang. Wen nga min mga anak pa'y mat tatang. Wan gayam, imay na antim Amilinda itay. Anya ti maimbaga ni Auntie Melinda tatang. Imay na binayadan ti utang na ken ka. Ni, nagbayad adagos At dain paw iti kasinsin mo nga day di abroad. Iso ang nagbayad adagos na antim. Magustuak man daytoy Eric lakay. Ay no. Anya man ang dayon tabagay. Non-stick pan lakay. An-alon tinan stick pa. Nilakay mo paglutuak Anya kumapay ngay. Kompleto mo ti gamit tayo Una, ngam saan mat non-stick pan dayjay. Nalaklaka ko man no adda non-stick pan tayo. Maburay ka. Lako ni Olive day ta. Saan ka di? Wen lakay. Amang ano saanan nga ilako ni Olive day ta ken ka. Nalipatam ka di ti in pa-reserve mo ken kuha na iti. Adi mo inala. Ala kun daytoy lakay. Talaga akasapulak daytoy non-stick pan. Ipalos mo ano itid na ken ka. Ngam no siyak lamay sa. Kasla alanganan nga ilako na day ta ken ka. Anya ti bagam. Nakitang ka diti comment ko iti non-stick pan a post mo. May kunak ijay. Ngam di mo matreplayan. Dayjay ka di.
Nakita nga agpay so ti comment mo. Nakita mo't lagayam. Apay adi mo replyan. Ay, kwa. Nailako kon day di anan stick pan. Nailakom ko nam. Kat na siya ti first minor iti post no. Awan nga rudon, saanan nga available. Inlakom siguro iti sabali anya. Anya ko maitano inlakok iti sabali. Siyak lang nga rodan ti first minor. Inlakom pa'y lang iti sabali. Makapatro makamagamin. Ang mga no i-reserve ko para kang ka kat i-cancel mo tumanan. Sayang lang ti oras kan bannog ko. Apay nga ibagbagam ana ilako tinan stick pan alako. Kat adapay mo't anakitak ijay. Na i-reserve day jay para kininanaton niya tatang. Asino jay imawagan kaya? Pinalastog abugos bayer tatang. Ni Petra. Isong agpaiso. Maasarak iti day jay babae. Bakbakutan. Asino nga rodin ti pangilakwam itinan stick pan mo ngay. Ninanaton niya latan tatang. At least day jay. Alaan na no anya ti impa-reserve na. Saan akas iti daduma dita nga awanan nakam. Pero wisyo laang iti negosyo ti padada a tao. No kasta, da kayo gayam tinangilakwan na iti daydi anan stick pan na naton niya. Siyak nga raod. Ay nawaw, apay ada kayo tinangilakwan na. Kat siyak ti imo na anagmain. Ni Olay ti kasaritam. Diyak kayat ti agsao. Una yan day tangaglako. Di na amutar aramidan na. Ay nawaw, adda rason na no apay akas jay ti inaramid na. Kurso na dakla unay day di anan stick panana. Kan may sa, bayadak mat. Madanagan lakit din ni Olay no i-cancel mo manan. Naa, kasapulak nga road ko nak. Ay pangaasay, tasaan asyak tirengrengab. Ni Olay ti kasaritam. No apay nga may nga in-cancel mo ti order mo a comforter kan kwa na iday. Ni Olive mo di patpatama ti day di apos mo niya, Petra. Anya ko maitan no iso. Baso mo matlaeng, naapay at di nakakaya talakwan. Pero huwiso kan tumay. Di pa'y lamabangkrap day ta negosyo na. Ay no, nalastog ka pa'y lahing nagsasao. No mabangkrap day jay nga Olive. Agpalakpakak lakay. Narigat ti kasta bakit? Di ka mabutag, no agbalatagtugin ka dagita nga isa usawang mo. Awan mo't negosyo. Ay na, jak amugin ka, Petra. Talaga kitya nalastog ka. Apay nga min nga affected ka. Kat awan mo't dinakamat ko anagan. Awan nga agpaisaw, nga madlaw ani Olive, tidakda ka matang. Nabasa yu tipos day di a Petra na naton niya. Anya apos na. Ti maipapan kanyak Wun, nabasak nga rud itay. Nagatidog sika. Talaga ang managdakdakas day di a babae nana. Wun nga rod. Apay amasapul nga agpos payla ang itikas jay. Nasakit tinakam na tasaan nga iso tinangilakwak itinanstick pan alako. Basol na matlaang Dayta ti di na mapanunot nana. Idi iso tinangi cancel iti order na. Saan ko nga impose. Itaasaan na anaala ti kayat na. Nagadon nga ibagbaga na. Naturad mo't day nga agpos iti Facebook Wen nga rod tatang. Makapaasar. Siyak paikit din ti pirdyen na iti kasdi nga impupus na. Kasaritam anak ko. Ipus ko mat ti side ko tatang. Tapno mapadasan na mat ti mapabainan. Ay nawaw. Abang ano dumakil ti isyo anak ko. Isu tinangirugi tatang. Siyak mat ti mangilepas. Isu lang ayat ti kabaalan na nga agpus iti kakasjay. Sikat ipagsasaritaan lagi ti kalugaran tayo. Nabasa dati impos ni Olive. Awan mo't ti dinakdakamat ko anagan iti post ko kat. Apay a defensive lang unay day a babae. Awan dinakdakamat mo. Nga madlaw ang maipapankan ko na tipos mo. Sensitive kit di day a babae Ay no, agpakumbaba ka man mat bakit? Dagitikas kan ka analaing amang i-cancel iti order na. Kat perhuisyo talaga bakit? Ay sana mabalin. Imbabain naklangarudan. Siyak pa'y tiyagpakumbaba. No saan ka kumangamin ang nagpus iti kasjay? Saan kumamod nga agpus ni Olive? Awan ko matiisyo? Ay na, di mo man kanunungan ti aramid day a babae si ka, Eric. Saan kumit akan kanunungan ti aramid na kay? Agpalpalawagak laeng bakit? No siyak ti siga, mapan ka iti ayanda tagpasensya ka.
sikat tinangirugi iti apa. Rumbang na lang, asikat agpakumbaba. Bakit? Anya man ang tigagaram. Pangaasim ta i-delete mo ti post mo may papan kanya. Apay, adu tinangag mo ang negatibo, maipapankang ka? Amok abasol ko dayjay. Sorry No saan ka kumaan nag-post, saan kumamot ang maasar kang ka? Nagululi makaklangarudan, i-cancel mo ti imo na nga order mo kanyak. Kasta pay laang ti aramidam? Wan, aklunag akam malik dayjay. Isungarod nga agpaspasensya No ammom nga min asikati ayan ti biddot, di ka agin tuturod. Di ka agbalin a perwisyo iti padam a tao. Nagalas man di kasta agalad mo. Panunutam asaan tayo nga ubing. Ammo tayo ti husto kan saan. Ay nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, siguraduam nga awan ti nagkamalyan wenno nagbiddutam. Iti kasta, saan kan tumet ang mapabainan? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya aramidam si Kanadya. Kitkita ang agsilsil punda tao, agsaludsud ka pay laang, apay aya. Kunak man naglaba ka ita. Aglabaak, ngam inton madamdamapay. May mayat latan usap sapaan ti aglaba tapno mamagaan ti labam. Amumot asaan tayo pa nakagatang iti spinner. Awan pagdanagam, taada diskartik lakay. Anya nga na ita diskartem. Di mon saludsudon no anya, basta adda Anya, Agrubat ka kidain, tapno saan ka amala daw iti trabaho. siguradum lang naglaba ka ita ha. Awanan ni suot ko. Wan ka di, siyak ti makaam mo, awan rumbang apagdanagam. Itulod ko pa'y ti kamuti nga order ti kumarik at tag-amyanan na dya anak ko. Anya oras ti panagawid yun nanang. Makitan to sigurado ang mabayaganak ijay. Awan ibilin mo. Iti ayan kadida nanapan niyang ti pagnaan nyo nanang. Wan, apay ka day. Isubliyaw ti bigao a binulot ko kang kuana. Ay nawaw, hindi pa'y napalabas abulan day jay Nalipatak nga rod nga insubli nanang. Ay unay ka nanak ko, nakababa inti kasta. Saan ka nagpakada di binulod mo? Ita, di mo pa'y amo ti agisublay. Kay bagbagak laang analipatak. At least tanalagip ko. Si kamutin ati mangisublay, nakababain kan maripanyang. Para mangisubli laang. Alaan nyo kikding, tawan oras ko amapan ije balayda. Inton sumaruno nga main, di ka basta mangalala iti kagawaan da no awan tao. Agpakada ka pa'y muta. Awan nga rod ti tao ije balayda iti napanak. Iranam ngamin ati mapano ammom nga adda tao. Tapno saan agumura ti kaaruba, no di mo ammo ti mangipakada. Mabit man laang tatalyon. Anda ka di ibagam, Nadia. Adan sa mo lakad yo. Way, mapanak itayan ti kapsat kaw. Apay ka day. Awang mo kidi tata. Ni pamila ngay, ada dita balayaw. Anda trabaho ni Pamela ita. Kasta ka day. Anda masapul mo iti anak kaw. Ay kwa tata, isuntulat ta ti pangibagaak no maranaak. Ay patuloy ak karodan tapno sana mataktak ti panaglabam.
Agan-anad kayo, tata. Anya tinaramid mo inyo balay da tatalyon ni tay? Ay, kwala kay. Adalain sublik agamit da. Insublim? Kaslawan mo tao ijay. Nagadulakit di asal sa ludsudom, Jeremy. Mangan kakit din numabisin ka tapno saan ka amala daw iti trabaho. At dan samot inalam agamit da. Adda yan nakita mo iniggamak. Awan mo't kiti, ibagbagak laang tamangan no aramidem manan ti kasi tinaramid mo idi. Awan mo lagayam nakitam kat. Apay anagadupay lang ti ibagbagam dita. Kayat ko lang ti makasigurado. No at dagamit ti kaaruba kayat mo abuluden. Agpakada kapay kadakwada. Iti kasta, saan ta agumurakin ka? Ay nawaw, amok day ta. Saan ang masapol nga ulit-ulitam? Amumot lagayam. Kat apay nga ro dadi mo aramiden. Mangibabain kasi ka, Nadia. Ne, simangpot kayong magaya man nanang. Nagpakada ka kaday ang makiusar ka iti spinner ti karro batayaw. Ah? Ay... Ay unay ka na nako. Kaibagbagak laang nga ugalyom ti agpakada no makiusar ka. Awam mo nga rod da pamila di tabalay da nanang. Kasanaw no adda mapukaw di tabalay da ket sika ti pabasulan da. Sa anak mo't anak takaw nanang. Nakiusarak laang mo't iti spinner da. Saan amay parbang ti ugali akasta? Gumura ti kaaruba no kasta ti aramin mo. Di yung amin ibagbaga ah. Ay maamuandan tumulaang ah. No anya tinakita yaw, agulimak kay latan nanang. Pagsayaatan tayo mo't ti aramida. Nakasaritak ni Uncle mo David itay. Ket naibaga na, ano kayat mo? Agamrod ka mo pamila. Sana para kanyak day tang abroad, tatang. Awan mo't nakas na no ipahadas mo. Kontento akon iti sweldo, tatang. No kasta di ko nam, ibagak ka ni Uncle mo, asaan ka nga interesadaw. Un tatang, ano saklatan ti trabaho dito eh? Ayun gayam, naglaba kayo kadi itay awanak, tatang. Ay, saan matanak ko? Naturo ka kini simang petak. Apay ka day? Kasla at damat nang usar iti spinner a ginatang ko. Ay nawaw, asino ko matimangusar ngay no bilang laay? Awan ka di tinakita yo, tatang. No ada nakiusar, ada ko pa nakita ka. Sa bagay, at damat kit di puntuyo, tatang. Dahito yun ti isuot mo lakay. Ay nawaw, namagaan adagos kat kailablabam langit ikalman. Siyempre, nalaingak amang ibirok. Anyat ko nam. Nalaingak amang ibirok kunat. Ne, kaslada kayat mo asawa na. Awanan ti ado asaludsod. Awatom ki din ta pantaron mo, tagpalas kamatan. Adan samot ilimlimod mo kanyak. Ilimlimad mo't asasawam. Awan ti ilimlimad ko anya. Agawa amkit di ti agpalas, no di mo kayat ti maladaw iti trabaho. Awan trabahom ita aya pamila. Apaya di ka pala agring dita. Adda, tatang, ngam sa anak asumrag itang. Ay nawaw, apay ngay. Matitirik nak, tatang. Nay, nanano ka? Naurnong samot abannog ko daytoy, tatang. Ay, anya nga agas ti ka sa pulam, tay gatangan ka. At dapay nabati nga agas ko. Sigurado ka kaday? Wan, tatang. Agimbagak tumatlaang. Kasapulak laang ti inana. Ang dalakan ko ita, ah. Ala, irikapyulatan ti ridaw no rumor kayo. Tapno saan asumrag dagiti tarakan ti kaaruba. Anya man ang tisirsiripom iti tawa si Nadia. Adda nga tani pamila di tabalay da nanang. Di mo ibaga ang makiispin ka manang. Shh, tangiwat mo nanang. Di ka man agar-aramid. Urayom ti spinner agatangan nila kay mo. Aglabaak nga rod iti ulos. Kasano ama magaan mo saan ama ispin? Ay sinapam ko mga minti nagreing itay Taimpakadam ang makiusar ka iti spinner ti karuba. No ipakadak, sigurado nga tanga umanugod da. Ipausar da nga tati spinner da kanya. No saan da nga umanugot, di mo ipilit. Ninanang mo't, kurang kayo iti diskarte.
Nadiskarte ka kunam, ngem illegal mo, ti panpanakil mo at diskartim kanya. Illegal? Ano illegal? Tinapatag kat may ranod kayo. Hay, jak amukan ka. Ibirbirok mula ang ti pakaibabain am. Agawa ak ti mangi spin kadagiti ulas me. Amangan ki dino agawid ni tatalyon kat makita na. Narigatan. Nadya, Ay nawaw, adda ka magayang pamila. anya tar aramidam dito eh. Makiusarak iti spinner yo, friend. Di kamot nagpakada kanya. Kunak ngamin ano awan ti tao. Nakarikap mo ngamin ti ridaw yo. Anya lang ang madjay agchat ka kanya, tapno ang mukmat. Diya nga ron among adda kagayam. Sorry, ano sa anak ang nagpakada? Sorry, di ka madanagan, tagumatang kaming tumot iti dakkel nga spinner may. Anya, Saan laang mat-ada kayo ti kabaalan na agumatang iti spinner ka? takas tapay lang ti panagsasaong kanya. Nalpasan, naispin kon dagiti ulas may. Di ka madanagan, tamaudi da ito yan. Kukuha mo ta spinner mo. Nagturad ka mutan, anang usar iti spinner ti kaaruba tayo? Tapno mamagaan ti ulas tayo Common sense ka di Jeremy. Naimbag kumamot ano nagpakada ka. Ti amok akit awan ti tao. Diya mo impagarup nga dagayam ni Pamela iti urag. Oh, anya nga ita. Kung hindi ka, di ka makapagrason. Saan ko mga ilibak ka? Saan nadakas ti makya usar iti gamit ti kaaruba? Ngam agpakada ka kumapay mo't tap na awan may bagada. Awan nga rod ti tao itay. Lukas niya nga awan tao, iyuray mo. Sana kasta. Arig na nagtakaw ka, iti kasta nga inaramid mo. Basol mo lang Apay ngamin adi ka gumatang iti spinner, tapno sa anak ang maki-spin iti kaaruba. Di mo't imbagakan ka, ngayon ton o may abulan, takurang ti budget. Siyak pala ngamin mo ti pabasulam, o rin naglawag a basol mo man. Tulungan nakman tatang, bagkaten tayo ti spinner. Ay nawaw, pangipanamit ti spinner, Pamela. Isarat tayo pa'y laang, ta sa anak pa'y nga aglaba tatang. Di ta nalatang aminin, Saan na mabalin tatang? Amangan no addamanen makiusar. Anya, Itay awan kayo, imay nakiispin da dyan Nadya. Ti amo na siguro kut awan tao dito'y balay. Di na amo nga addaak dito una. inusar ni Nadya ti spinner mau. Wan tatang, pudno ti atap ko. Adda nga agpayso ti makius-usar iti spinner tayo. Ti dakas na, saan dapay nga agpakada? Sa anak mat nga imot ka. Urayan nyo man no aday deliver da nga spinner nanang. Gimatang kayaw iti spinner. Una tapno di kunati kaaruba tayo. Usto tapno saanan masapul makiusar ka iti spinner ti karuba. Gauwan mo ngamin. Isuda lang ayat ti kabalan na agumatang iti spinner. Ay nawaw, adda aya imbagada akasta. Awan mo kide ngam iti kasdi atuno ti boses ni Pamela kabayatan ti panagsarita may. Kat amuklatan ti kayat na asawan nanang. Anya, Dakdakkel ti spinner aginatang ko ngam ti spinner na nanang. anya kumaita. Saan dakmat siguro nga ibabain anya. Katno si katinaisyo kada kayo adwa. Agul uli maklaang ni Pamela. Kat sika, nagado asaom. Anya ti sirsiripam Pamela. Anya, sirsiripon mat nga bagbagam. Nakitak ti matam. Ay na di ka man agar-aramid Nadya. Kit-kita ang magsagsagadak dito'y paraangan mi. Agsipot-sipot kan samot. No agsasao ka dita, kasla na dalos ka. Di ka madanagan ta ada ginatang mi nga spinner. Dakdakkel ngam ti spinner aginatang yo. Nasaya at mat ano kasta. Tapno saan mo nga itaktakaw ti makiusar iti spinner ko. Sa anak nga agtatakawan niya. Ay nawaw, kaslakas jay matlaangan Ay, di kalamabain amang ibagbaga iti kasjay ken Pamela. Agsipot-sipot nga rod nanang. Ay nawaw, kit-kita nga agsagsagad iti paraangan da. Agin-agin laang dayjay nanang. Ay na, pangaasim ka di Nadya. Usaram tautek mo anak ko. Siya man ngamin ang tidakas iti imatang yo.
No awan tinasaya at ngay bagam, aguli magkalatan. Saan na mabalin ti aguli kanyak nanang? Kasano no maasar ni Pamela ken ka, kat istoryaan na ti kalukwam kadagiti kalugaran tayo. Alaman, asino tinakababaeng? No apay mat akagura naklaunay day di anadya. Nasakit siguro tinagam na ka. Ay nawaw, awan mo't makagapungag sakit tinakam na kanyak tatang. Taawan mo't basol ko kankwana. Kasa naokit na duktalam ti kalukpan na. No day ti makagapo no apay agurguraan na, aguli maklatan. Kumaan, agam sa bali mo ti ugali na. Tay supay lang tinatangsit kan sumanaaw. Ay nasaan asyak ti kalkalabanin na, tano agistorya talaga ang maibaba inday taak aruba tatang. Anya lang unay ti pagsaksakitan tinagam mo kan pamila aya si Kanadya. Di ka makibiyang tawan amom iti issue may Jeremy. Sa kaduan ka na iti karuban tayo kat gumurakin ka, takasta ka ngamin. Awan ti dakas ngar aramida kanya. Di ka man naging dadalos dita. Ammo mo niya ti kalukwan ngay naramid mo. Nalakalaan mo ti agpakada. Apay amarigatan kalaunay. Agtala ka man. Agtanang ka, tano ni Pamela tagistorya ka na iti kalugaran tayo. Delikado ka, bakit? Sigurado asika ti mapabainan. Ay nawaw. No siyak ti sika, agpasinsya ka langan kan Pamela, sakbay amala daw ti amin. Para kang ka, Pamila. Anya ti linaon day ti asupot. Natengken sa ba? Itad mo kanya. Wag, para kang ka. Pasensya ka na. Naglablabusak. Ha? Siyak ti nakabasol, iso asyakon ti agpakumbaba. Pangasim kuma, tadi mo istoryaan iti sabali ti kalukwa. Sa anak mat achis mo sakit. Amangan no katawaan dak no agistorya ka. Di ka madanagan, ta saan ko nga aramid ti mangibabain iti padak a tao. Di naklabas-bastusan, ta amangan no mailaw ana. Wen, saanan? Agbalina kun anasingput a kaaruba, tapno di ka gumura kanya. Ay, nawaw! Saan mat adakas ti makiusar? Basta amo tayo kumamat a kontrolan. Kang runaan iti amin, amo tayo nga ipakada. Iti kasta, awan maibaga dagiti kaarubam ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaya tiyo, ti ag out of town na lang. Anyat ko nam dyan eh. Ay nawaw, salsalod sudak no kayat yu ka diti agbakasyon. Ijay mag... Ag-beach tayo mat Sa dino ti kayat yu apapanantayaw. Isupay kit di agastos da ita. Awan budget tayo para iti kakastabanag. Jay isa ang tayo kit di ano iso. Adda budget tayo nanang, da kayo ki di mo. Pangalaam ko maiti budget mo. Kamanula ang mati susweldon nila kay mo. Adda ti 13 month pina nanang, sa bali man ang jay bonus na. Gapot adda bonus kan 13 man nila kay mo. Gastos kamuta nga gastaos. Saan adakas no kaya tayo mati aginjoy nanang? Wan ngumjay kumamot ka ba ilan nyo agastusan na anak ko.
Saan kat nga over the budget? Ay basta, agbakasyon tayo. Agbiro kak iti hotel a pagturugan tayo. Jay social a hotel tapno mayat. Di bali at agsweldo manan nila kay ko. Masukatan to manan. Anya di ko na may tayon, Janet. Agbakasyon tayo kada nanang lakay. Awan pagdanagan nyo, tada na ibuk ko a pagturugan tayo. Ay nawaw, ijay. Ijay laon yun. Hotel ti pagturugan tayo no kwa. Ay nawaw, gastos manan dayon ta, bakit? Di bali ata paskwamot. Ure Paskwa, masapol nga agtipid tayo lata. Ngamin, awan kwarta tayo. Isungarod nga agtrab-trabaho ka tapno ada gastusan tayo. Saan aga po ta ada 13th month pay? Kan bonus ko kat gastusan amin, bakit? Ay, nalpasan. Naibuk ko ti 2 kwarto. Nabayadak matlaangan. Iso ang masapul ang matuloy tayo. Anya kalakit di matan, bakit? Masapul ang mapan tayo. Tapno saan asayang ti imbayad ko. Ijay tayo nga agsilibrar iti Paskwa. Tapno sosyal mat at Paskwa tayo itaatawan. Imbagam kaday kada kasinsin mo maya nga umay da diti balay. Untatang, na-text ko matanida. Nasaya at mat nga raw no kasta. Na Andres ngay nga ta. Ni kumarim Janet. Imbita umot ida. Simple lang ti Paskwa diti balay. Ngam tinapatag kat adu tayo ngagsasangaw. Kat no nag-out of town damari dyan tatang. Aya, Un, social ti Paskwa dagi jay. Ta nag-hotel kan nag-beach da. no kasta. At nagayang budget da. Ada ka no 13-month pay kan bonus ni Andres tatang. Gusto atap no mapadasan damay. Una, saan matkit di ada kas ni aggastos? Tinapatag kat adda budget. Ay nawaw, ay, makapakintot ka Martin Rice. Apay ka dito ta yun. Kung naklakit gay no asino ti tao di ti paraangan yaw. Si kamot gayam. Nakayukit di mo tata. Urela nakintot kayo nakakita kanyak. Kung nakmano nag-out of town kayaw. Uwan tata, imunakla ang nagawid tada trabaho kinton bigat. Okay, kumusta nga iti outing yaw? Mayat mo, iso na lang ta, gastos mo. Naijay lang. Magatangmat gamin amin ni Jay. Kung nanginat yung hotel na nagturugan mo. Nagbiro kay kumay tinalaklaka tapno saan kaya nagastusan. Ni bakit kung tumot tata? Ipilit na ti kayat na. Ure ibagak nagtipid kami. Sana dumngag na Jay. Ay, boslon matgayam no kasta. Nakunayon tata. Kaslagak akop da tao iti korta iti kasnyangar aramiden na. Agpicture taman mat nanang. Ay nawaw, tiyak kayat Janet. Iya dayo man ta kamera kanya. Tapno ada ipus ko iti Facebook nanang. Ay nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Ang mga nupanunutan da pasikat da tao. Anya ko mati nakababain, kat da tayo mati naggastos. Ay agim pakikakit din, taagawid tamutan. Ni, saan ang mabalin nanang? Hindi pa'y may sangaal daw ang nagawid nila kay Mo. Wen ata ada trabaho na day jay. Sayang mati binayadak no agawid tayo. At dapay may sangal daw tayo nanang. No di mo kaya ti agawid, umuna aklatan. Amo yung nga raw ti pagluganan niyaw. Ang mga numapukaw kayo. Good morning, Mari Rodelia. Kastamat kan ka, Mare. Oh, kumusta nga iti Paskwayo, Mare? Siyempre, nag-enjoy na tao, Mare. Nag-hotel kami pa, iso adakkel mat ati binayadan may. Agasam manday ta, Mare. Saan adakas ti ag-enjoy, Mare? Di mo nakita ti impos ko iti Facebook aya. Saan pa'y, Mare? Ay, iso mo lagayam No siyak ti sika, i-stok nak tapno makita, Mare. Ha? No kasta ti aramidem, kasla nakipasyal ka laangan na ay jay no kwa, Mare. Ah? Ay, yun No da kami nga awan budget na. Solve kami uray ladawan lang. Ibagam ngamin ken lakay mo ata ipasyar na kamet uray maminsan laeng. Awan budget mi, Mare. No talaga akayat mo, ibirok mo, Mare. O dayan na dya kumarim. Suruan na kamutay nga garamin iti dakas.
Di kay madanagan, tatang. Tasaan ko nga aramidan di ibagbagana. Amok anarigat ti trabaho nila kay ko iti construction. Kadyak kayat asayangan ti kwarta nagrigligatan na. Rombeng lang Punaw, asa na dakas ti ay ginjaoy. Ang amno ti gastos kit over the budget ay naitan ti dakas. Putno lang unay, tatang. Naimbagkan mari Janet kapermanente ti trabaho nila kay na. Uray minimum ti sweldo. Ay, wala. Mas lamang ngam sika. Amok day tatang. Isungarod nga agtip-tipida. Amo ko nanang. Amo ko no anya ti i-order tayo para inton baro atawan. Baday ta ka man ako na akaon. Kitaan nyo dagiti aladawan nanang. Ay nawaw, matlawan ang ina dagita amakan. Tapno special mo ti baro atawan tayo nanang. Dakal ti gastosyo iti Paskwa. Numabaleng kat jaylat takuman simple amakan ti iluto tayo inton baro atawon. Tapno saan kayo nga aggastos iti dakkel. Ay, day tati saan amabalin kanyak nanang. Ay nawaw, panunutom at ti bannog nila kay mo anak ko. Baro atawan day jay nanang. Alangan mo't asimple ti sagana tayo. Kasano tayo ama bindisyonan no kas jay laang. Ay jakamukan ka, nagadulakit din nga amaw. Di mo panunutan nga addalat ta ti paggastusan nyo kalpasan ti Paskwa ken baro atawon. Day talaang tigatangam, mare. Wan mare, Anyang iti iluto yung inton baro atawon, mare. saan kami nga agluto mare? Nukas na, agtipid kayo, mare. Ay nawaw, saan mare? Asino tinangibaga nga agtipid kami? Ha? Saan kami nga agluto taada inorder ko ang makan mare? Kasta. Wala, tapno saan kami amarigatan nga agluto? Gastos samat no ma-order amin, mare. Kasta talaga mare. Package ti inorder ko. Ngam at least, saan kami mat amabannog? Day talaangan mangan ti maaramid. No kayat yo, umay kaylatan iji balay mare. Uray saan kayo nga agluto? Ay nawaw, dahito lang ti ginatang mo bakit? Wan lakay, apay ka day? Ayan nga ti makarunay. Ayun, nalipatak nga imbaga kang ka. Ada ti package nga inorder ko lakay. Anya, Tapno saan tayo nga agluto? Day talaangan mangan ti aramiden tayo. ay siya kung ti madanagan bakit? Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam aya. Amangan no may busti kwarta tayo kat awanin magastos kalpasan ti baro atawon. Maminsan laang mat iti makatawon lakay. Wala nga manong nga aldaw manon ti orayan sakbay nga agsweldo Saan lang matapaskwa kan baro atawon ti paggastusan tayo. Inton Enero, ado manon ti mabayadan bakal. Ayan nga iti binatang mo ang mailota o Rodelia. Abas to lang ti ginatang ko, tatang. Ay nawaw, kung nagman agluto tayo iti pansit, makarunay, kan fried chicken. Kumaa, gamti ko na ni Mari Janet kat makibaro atawon tayo iti ayanda. Anya, Isumot tinangibaga, tatang. ay nakababay mo't ano mapantayo pa'y laang ijay. Mabalin mo't agluto tayo oray simple laang. Pagustuhan tayo lang ng ti kumare. Tapno awan maibaga na, tatang. Adupay mat makan ijay mare. Sige lang, mare. Nabsog kami pa. Diyo kayat ti makaraman iti naimas amakan aya mare. Nakababain mat ano ibusan mi, mare. Ni tata Jun ngay gayam, jak matan makita. Imunan anagawid, mare. Ay nawaw, apay ngay. Di saan na amaraman ang tidaduma amakan. Saanin Sayang mo. Kas di talaga day, mare. Mabain ngamin. Anya ko matipagbainan na kat siyak matinagawis mare. Di balin, amare. Tinapatag kat adda naramanan na. Apay na dyan anang. Ay nawaw, ti anya Andres. Anyat aramidan ni Janet iti sirok ti mangga. Ay, dayta ti tsak amaw. Kalkalpas lang ti Paskwa kan baro atawan ngam kastamutan. Kasla adda na dagsa na parikot na. Wano, naibusan ti sweldo, may padurin ko kan kuana. Nalabi ta kasta anak ko.
No agsweldo ka manan, di mo ipadulin amin kan kuana. Tani, tila adda paggasgastusan na no makaigam iti kwarta. No da maibaga kat di namot pagan kaslabak nang mat. Kanayon kumot abagbagaan, ngam talaga laeng nga awan ipangag na. No naibos ti kwarta ngayon padulin ko kan kuana, ay awanan Anya nga ti pagbayad na kadag iti rumba nga bayadan na. Dahito laan ti pamigat tayo, bakit? Wan, apay ka day. Apay atuyo laan. Day tangarod ti imanayan ti kwarta. Anya, Kaano nga agsweldo kayo? Naibusin ti kwarta nga impadulin mo kanya. kung nagtupay ka, Dakkel ti nagastos idi Paskwa ken baro atawon. kasano nga rodan nga nagiti hulugan nagamit tayo. Anya kalakit dimot. Isu nga ron nga salsaludsudak no kaano nga agsweldo kayo tapno ammok. Awan pa'y kalkalpas lang ti baro atawan. Masapol nga aguray manon ay ti manungaldang. Anya nga ron ti ibayad ko no agsingirda. Diyak amugan ka Malpas ti baro tawan, tattao na kamulanglang, makabulan na budget, may sangal daw na gastusan. Kastoy ti Pilipino, barayoboy no aggasto, makatawin nga agpungrot, may sangal daw milyonaryo. Ay, agulimag ka man si ka, Andres. Itaypay nga agkankanta ka dita. Anda ka di parikot? Apay na napudot ti ulong. Agpudno ka man. Siya ka di paspasagidan. Apay, napasagidan ka. Ay nawaw, saan man asyak ti pangar-aramidam iti kasta? No saan mo nga aramid? Awan nga po na ang mapasagidan ka. Anya, Alan, ituloy mo kit di teraramidam. Di mo pa kibyangan ti panagkanta. Apayan, Janet. Bigbigat ang napudot ti ulom. kasano mo nga minanang? Makaparurod ti manugang yu. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Andres aya. Di yung mangagtakanta na ayan nanang. Apay ti kandana. Asla siyak ti patpatamaan na. Napasagidan ka kaday. Hay, makarangrang nanang. Isaw lang nga isaw ti kankanta na. Maasar ka. Ngamen, kasjay mo ti aramid mo. May sakamot abarayuboy. Anya, No saan aparaken ka? Awan makagapo tapno maasar ka kan kuana. Ngem no kita ket kasla apektado ka launay. hay, jak mo nanang. Ay, may salaang ti kayat asawon day tabalasang ko. Guilty ka, iso nga apektado ka launay. Kasla nadagsan ti parikot mo, Maray Janet. Hay, huwan nga rod mare. Apay mo at Maray. Awan nga rodin pagbayad ko iti hulugan aref kan washing machine mi mare. Anya, Awanan ata na igastos kumatan ti sweldo nila kay ko idi paswakan baro atawan mare. apay nga inggastos mo amin, Maray. Day tangaro ti bidot ko. Makisarita ka kadagiti nakautangam, Ibagam abayadam to. Istrikto daw mo nga rod mare. Ay, day talaang amare. Narigat ti makisarita no istrikto da. Masapul nga agbayad ka. Asino di imawag anak ko? Ni Madam Cecil nanang. Iso tinangalaan nyo iti hulugan aref kan washing machine. Saan ka day? Iso nga agpaysuan nanang. Awa mo nga rodin maibayad ko kang kuana. Imbagak nga urayan na nga agsweldo manan nila kay ko. Ngam di namot kayat. No apay ngamin adi mo in reserba ti ibayad mo kan kuana anak ko. Day tangarod nanang. Nailawan mo't anay gastos. Adda basit anabate ngam kurang mo day chay. Pagadalam day ta. Saan adakas ti agenchoy? Ngam adda ko malimitasyon. Nang runa pa'y no ammom nga ado ti paggastusam. Anya ngay nga rod kat nalpas mo't nanang. Nalpasan. Ngam sapay la kumatag balin nga adal day taken ka anak ko. Tapno saanen a maulit ti kastoy apasama. Ay nawaw! Saan adakas ti agenjoy nang runa no adamat okasyon? Iso na laang tanapat pataglata kuma ti kunada a limitasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.